Pamiarsa pungutan majang wisatawan asing ke rencana yang memargi ngawit warsa kalih tali petang likur sani jagirau. Keramani ngabdiang pikolehan inucap side kewiguna yang becik angen ngelestariang budaya Bali. Ngenenin indik rencana pungutan wisatawan asing sane pacang ngawit kemargiang warsa kali tali 4 likur sane jagirau rawi mangkin poleh uratian saking kramane makudang-kudang penampen taler kawedar oleh kramane ngenenin indik pungutan inucap mangde kaanggen antuk nampenin piko betlu mewah usaha ngelestariang budaya Bali nampenin ngenenin indik lu mangde kaulengang ngangge dana pungutan wisatawan asing puniki memargi sangkaning wisatawan asing sane raw ke Bali antuk liburan menjanten ngasilang lu sane patut kaolah becik mangde nenten ngaonang Palemahan Bali sane mau sana ringkahanan wisata. Rencana pungutan inucap taler ketampenin oleh kramane ngelintangin akun Facebook @balipos. Akeh sane maosang jinah pungutan inucap mangde kaulengang ring infrastruktur pariwisata ngwentenin destinasi wisata sahibah ring desa adat anggen ngelimbakang adat budaya sane pindah ke dasar pariwisata Bali neng limbak. KMB Balipos nguningayang.